Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Blay phi baro kini kilom ki khubor bam tagasi sangur ki MLA bala ino kam kum ki nongmi khmat kila rum shika UDP banya khunya ka election MLA arhajar arphulai na kini ka seng riulum ite ki MLA ki kumthup yo ba Renington lingdo thongkhan makrwan ba PT Saukni maulai ba langbor mangyang nongkram ba Meral Bond scheme nongpo ba uba shitlang pale sutna saipum ki haban iron election kum ki kertong na ka seng United Democratic Party ya ga jingpin na pat ba banong ki kertong na kaseng UDP lapel na da president uba met ba lingdo ha office tray kam kaseng kabadon halaj umkha ha ga te ka jingyalang pin na kertong ki sangut ki kertong kaladon ka jingplat ya ka website ba ya ka jingwaya lap election jong ka UDP da president uba met ba lingdo balayo sngo ka jingkran na president ba ki kertong ban yakun election ya kasang kama udati hitia yo amdoka yo pangku berhan usandur lapateng asal dong nyampe akan longi longsel benbenai kalawe udah tila uku kapoy ha poy man ban poy ha baku habalay nagasang watlen lagatan medyo gidin jan rupa ay basong yang inslay na Hagabai Kristen parang batu ila declare yang kita tenjongi di sangul kentup yang hagani kesmi kemamanta Yesus man hadap kanta berkepoi ke kesmi hagabagi yo yang ke jingkerman sashi simpat jong ki regional party jong ka rijo ka jahit benriu bat jong ka state Meghalaya lesne banyo yang ke jingkerman kijia tang tente hoi kadon bikin sokya jo ki parti rulum hata state Meghalaya baru away kumno pan klaim ye ki parti rulum bat lajuya persyak haka de election wala arhajar katraru ki parti rulum kila yen kata kejok ngir bat angin pan klaim ye ki parti rulum ipo banyo ini bat parti rulum ka dalam ke sarkar Henry haka jingya persyak bani perkelayan baru ki parti rulum kapakut kalang layak telon baru ki parti rulum pikan mau ha kaknam kelajok tang uwe MLA ka HSDP kelajok tang argut ki MLA ka PDF kelajok sawut ki MLA bat ka UDP kelajok ngrumut ki MLA nang makra ini ngrumut ki MLA kelajok om sundar su ka welo ka parti rulum ka baklan nama layak persyak bani perkelayan baru kabakut kalau telur bar hak tak di persang berkanya baru le kumkin nongnya lah hadir ke bagian job ke kembali ngidang don kata kamu sim hak pakai yayak sah hak musim jadi kumno bagi le bahkan klanci syaranya ke parti lulung hadir ke state Meghalaya nama lagi soto balai persang berkanya baru ke parti lulung ngin satu yang baru kumbalong hadir election kepada ngamdon dawe yang seperti HSDP ngai jo hape ngamdon dawe Henry kata orang kata haka pada kacing sukhian kwa banyoi kumbaong ketuk kentin masuk penak do kata haki biong sashi se ken wen dikla sashi se ken kima balada kadai banjia haka de election hajar arpulai haka bagi yo ibian ne kaki yang jauh ke parti rulung sempat dan kena dijingga so hak membangi kisanul ki MLA yang siam ke raya pak ban klaim ya ke parti UDP ngilane kena dak jingkit le hak bagi wak ini bagi ando ke pai pak bobon kepala ban klaim ke parti rulung kadai ban jia bat kandai ban urlong mata parlobe Henry hakaji sisa ngaladon ke parti UDP nadu senam arhajar khatlah hadim bagalan election arhajar khatlah
Yung kata belum menilai negeri ke parti. Tiada berkata ilawan besok atau berparti UDP harus nam arah lain. Dawan ke MDC election, Dr. Don orang ngabaran nek elek no pi MDC election. Ngalau orang Dr. Subha Ailat lagi ke mau keluar bagi desain hak kata kadur bagi job baru arti kisah. Tiada berkata ngilai wah siapa yang ba hak ba untuk yang dikenal berjob baru arti kisah. Hak bagi lakhat berwanilah MDC election. Ngila job dan berang ke parti UDP na mau keluar landslide victory. Ngila job ke MDC arah jalan sah. Anda poin, anda layak itu benda kini kijing politically mengampuak pada tu kiritir. Kabala penolong ini bagi perkat dia, ban mundur dia, ban desain tak kumai pak kumno bagi le. Ban warna kijing jauh saya ke MLA arah jalan. Bagi sokongan hidup mereka. Hapre do kijing ya pun. Ngirala ampun baik dia kata ya kebamanga. Kalau long ko kijing pun boleh kepangan habban sim dan ketika HSDP bak kijing terang bak UDP. Hak bangin ada orang ar kilama hak meeting baro hak bak UDP kalau kerjaan rabak yang house nam arah Jakarta. Ngira job dan burung yang election arah Jakarta hak bangin ada kapati UDP bak kapati HSDP. Kalau ini ter Islam kerja ngila campaign ngila train kata UDP hak baru kini kisan Islam kita berada bro. Ki election baru ki by election baru ngila yang pada train ngala dan ter kapati UDP. Nadu arajar katlai ban menta kadai kajing dap si kausnam jauh kajing dap berkat kapati UDP. Ngala jendas ko ha kamusim ban celebrate the 10th year of being together with UDP. Karena tentu kata-kata hakaba nagalian kajong gi ilayo punya slot lah Muslim hadir ki jingja haka sain pertei kerana ini kijingat belum dibersertai apa kejala kajong kijingja political party berter hakaba nagalian kajong ini dalam kinom kerjaan ki leaders kepada parti kemudian bersama gila ikut bat bersukurang syukur ya di semepa lenggo beri presiden yang jelas bat berbau indek district presiden ki nong yalang dari UDP apa penongpok circle di belah periang soha bagi orang yang terilang nanti maka ini kepor bat nagalian juga masuk komen bagaimana presiden bila yo ban tanda resignation naga parti kemudian lakut kemudian isu ban mentang lagi orang rumah jadi kepada parti UDP habis saya hakamat partai nang baiklah kita suruh tim disnai ban kawin kita kepala penolong jadi beginian rumlang begini long kawin jadi kita mau burung ia ki mati kiba ka diseng rulung ina dalam kebentar menteri yang utang jelas. Di political party berher kepada nampak kari ada jelas tidak lagi jong ki ideologi lagi jong ki rukun perkat rukun terekam. Dehendri ni government begini kijing jah berdiwan jah kini nak nak kijing mah. Angai simet isu yaki ko boleh lagu be ni beri nak terkelah. Beri menjah kena jah kena long. Kijing kelah sain berhe kijing bujli yaki political party berputar terter. Bahkan kenci ke bah inan mentar. Iki pas pensogena kumka parti UDP menangkan diri kadang-kadang di pendon burung yaki nong yakun state freedom fighter fair. Jadi kemati kebangikan mau iki mati dibagi volunteer atau kebejuk ke mensua mo ke lembaga NPD non-violent direct action untuk KPCLC kibulay kun nagpanta bagyo ayaka hill state kajing perta jong kipai ba hatupor ki leaders kinong yalam akaba isuto ka slogan untuk report from we want hill state no rest kabadi nagpanta bagyo ay jala ko KPCLC kalayan parti ulum hadir itu kita kilami iwi political party PDIC HPU duit segmen harus sedang kendai sepak nyo lah kendai sepak kendai nyo ba kami ka UDP ba harga election ka ba house yang kendai sepak kendai kupra ladang apa kelas semua pendek ba
Nama kelak kita aku armut KMLA berjawab parti UDP yang sedang naik orang. Ayo lakam sesat jom ka jelang lailam dari keseng. Kijing kiu kijing her lagi political party kita. Parti kalian atusan senem tahun dan senem dan rekhe yang kena itu. Ketika walau keliru dari office terekam kesenem terekam dari parti UDP. Nak kita atusan senem. Bandingin sekarang bandingin sekeman. Nim ada jin matau bahwa kejadian alam jom Israel Pak Lenggo Umum Presiden kejelas ini kadang kejengkemen isu kebobor kita nak berita kemenang menteri yang sepat nak berita berkentiu yang kedong kacang hal bedi bat kajing penerung yang kasih daru kenit ke bapa agak bedi bat ILP bedi bat border isu bedi bat yok kami jam kira sibun isu kiba kapati UDP kadang-kadang keluar kiamat. Bagi sekarang bagi paipa jong gejala baru kue agar intenti kinaila yang seng UDP ban jalan barat di belakang susah. Pengamatan jin menom nak kalian kejumiro rekat-rekat banyak sedang langi kinong nyalang kiblat. Tidak dia berpunya stok main. Ini sekarang semua beri bagi bersama ban kontribut. Nak kebentar gejala baru kue kalau nak kebentar di mentoy jong lawi kepada sahabat. Ini sekarang bagi negeri kedua itu yang negeri. Tidak sebut di dunia Malaysia yang kampai pak dan negeri kedua ni keempat. Ya ki para nongkersan di Belayawan nak konsumsi ini adalah pawing. Bahagian nanta pembalong nanta keparti kelak baik kelak perundang dan itu tahu welu ban dan naik ke parti Kongres. Nah terkadang join jaga parti TMC yang di Por berada. Ada yang kecil punya store jaga parti TMC, nalawan pai konferensi, bergelakot, jadi riuran pak, yang dinukar cahan barat pak, jom parti jom ini harus kapor, ngegeran. Ada yang kecil pelong ni, kecil lang dan kecil yang seni bah, berkata kapor jom bagi hak singap cuat. Ngin hadarai suara bagi join sedang nono parti suara itu. Balai di bawah bidon kata kesisi. Baju pemcikai ada nega parti TMC marba gadai parti badang kemai bag pada Julio bahas ketika jelas ini tentang juga distrik Jajaitia nekasi jomi. Tadi kita ada berkat kepada Allah ngin ban dek sebagai UDP. Kumbaga hadir bagi parti Kongres oleh apa yang berada. Banggar Rayogi, kumu nomi kepada orang Muslim apa berjelas ini. Ngaruh Rayogi babar badon apa berjelas. Bila baik kemat sebagai UDP. Balai baik kemat sebagai UDP. Kecil anu joki baginyo ya ke sorkar, ke bakut, ke besupa, ke bahok. Bukan baik matro sekaroi kapal, bukan baik matro sedikun sana dumi dibomyok kami otak. Karena itu kecil anu jom dipatah kumbaga yoi. Berkali mah kumbaga yoi bat ngarap mending ngarawan hande bat ngarap dong kumbu kandidat jom parti UDP. Bat kecil siom dengan parti UDP bat baru ngecek bat ngecek terakhir kan.